I evo nas opet Minecraft Pocket Edition preživljavanje epizoda 8. Sad smo opet izašli, svaki put ovo kažem. Izašli smo iz ovog rudnika ovdje, sad ćemo ovamo natrag do kuće. Opa. Evo ovdje ovog skeletona. I pauk je tu jedan. Dođi vamo. Vidi ga. Opa. Ma koga ti? Tako. Gdje se ovaj čuje gore? Tamo je. Dobro. Opa. Ajde, ako uspije doći do mene, pustit ću ga da me udari. Ok, znači nije uspio doći do mene. Ja sam dobio okladu, jej. Ajmo gore. Samo da ovo pojedem. Se vrati health, dobro. Ajde idemo tamo natrag do kuće. Ovo mi je jako sporo. Joj. Ok. Ajmo tamo do crafting table ovoga. U redu je što sad da napravimo. Uzet ćemo to. Dobro. Ok, ajmo. Postavit ćemo ovih kamina još tu. Ovdje tu su. Sve da ih tu stavimo. Sad trebam otići posjeći malo drva ovdje vani. Trebam posjeći drva baš ono. Ajde. Dobro, ajmo još malo. Uzet ćemo taj i ovaj dolje. I idemo ovamo sada. Dobro, aj sad da upamtim gdje mi je kuća. Dakle, idemo samo ovamo pravo. Trebam naći nekih. Hoću da nađem ovce ili bilo kako životinju, da nađem hrane i da napravim krevet. Za krevet mi treba trebaju mi 2 vune. Samo ne znam hoće li ovce dropati išta. Sad ja ne znam gdje su. Nema životinja nigdje. To čujem kokoš, evo. Sam čuo kokoš sada. Dobro, tu imamo kokoš jednu. Ovdje su svinje. Gdje ćeš? Nije mi ništa ostavio. A ne veze, ovućemo ovdje. Ovućemo ulicu. Dobro, dobili smo od nje. Pa ja sam opet došao do rudnika ovdje. Ima krava. Šta je ono? Evo, ni ona nije ništa dropala.
svašta. Ok, imamo mi gore. Evo tu još jedna krava. Ovo je mlada. Gdje ćeš? Ok. Baš bi trebao nek da nađem ovce. Mi treba vune. Ok. Još ćemo malo drva dok mi se ova sjekira ne... dok je ne iskoristim skroz. Ona je ves. Će već krepat, krepa onda. Ne krepa kako treba. Evo, još ćemo ovo stablo i to je to. Ajde da ispraznimo ovu sjekiru da je dok ne krepa, evo, to je to, ja mislim. Vidiš ti kako se ona drži dobro? Okay. Da se ja ne izgubim opet. I, ajde, eto, gotovo je sjekira, aj. Ali nema veze, dobro je služila. Svaka čast. Dobro, ajde, nakupili smo ovih drva. Vidjet ćete sad zašto mi trebaju drva. Ok. Treba bi biti gotov pijesak. Šta? Aha, dobro. U redu, ajde. Samo ovo da... kraftat ćemo ovo. Ok. Šta je ovo? Ajde uzmemo ovo samo. Ne znam šta je ovo, da vidim. To sam mi treba. Super. Super. Ajde da ovo kraftam. Samo šta? A, dobro, imamo i 15, re. Ok. Ti mi trebaš ogromnim količinama. Dobro. Napravit ćemo crafting table, a nekoliko ovih. Tebe. Stikova mi uvijek treba i to je to. Sada. Uzet ćemo sav pijesak. Dobro. Ok. Ma i ovaj ćemo tu staviti. Okay. A nema više pijeska, evo. Dobro.
polako mi dolaze ova čudovišta ovdje. Evo, creeper jedan tamo. Uši. Ajde da mi uđemo ovdje. A, eto, ljudi. To je bilo sve za Minecraft Pocket Edition epizoda 8. Ja mislim da smo dobro do sad napredovali. Nismo loši za što da kažem. Ali jesmo opet. Ćao ljudi.